Nesse momento, então, o caixão com o corpo do Romano Pontífice é colocado diante do altar da confissão na Basílica de São Pedro. Sante Fabiane, ora pro eo, Sante Corneli, ora pro eo, Sante Xiste, ora pro eo, Sante Silvestre, ora pro eo, Sante Damase, ora pro eo, Sante Ioannes, ora pro eo, Sante Martine, ora pro eo, Sante Leo Magne, ora pro eo, Sante Gregori Magne, ora pro eo, Sante Gregori, ora pro eo, Sante Pie, ora pro eo, Sante Pie, ora pro eo, Sante Ioannes, ora pro eo, Sante Paule, ora pro eo, Sante Ioannes Paule, ora pro eo, omnes sancti pontifices Romani, ora de pro eo, Sante Stefane, ora pro eo, Sancti protomartires Romane Ecclesiae, ora de pro eo, Sante Ignazia Antiochene, ora pro eo, Sante Policarpe, ora pro eo, Santi Justine et Apollo,
Sante Sebastiane, ora pro eum. Sante Bonifati, ora pro eum. Sante Stanislae, ora pro eum. Sante Toma, ora pro eum. Sancti Ioannes et Toma, ora pro eum. Sante Iosafat, ora pro eum. Sante Paule, ora pro eum. Sancti Ioannes et Isaac, ora pro eum. Sante Andrea, ora pro eum. Sante Petre, ora pro eum. Sancti Andrea et Paule, ora pro eum. Sante Carole, ora pro eum. Sante Maximiliane Maria, ora pro eum. Sante Perpetua et Felicitas, ora pro eum. Santa Sabina, ora pro eum. Santa Agata, ora pro eum. Santa Agnes, ora pro eum. Santa Cecilia, ora pro eum. Santa Eugenia, ora pro eum. Santa Lucia, ora pro eum. Santa Maria, ora pro eum. Santa Teresia Benedicta a Cruce, ora pro eum. Omnes Sancti Martires, ora pro eum. Sancte Ambrosi, ora pro eum. Sancte Hieronime, ora pro eum. Sancte Augustine, ora pro eum. Sancte Athanasi, ora pro eum. Sancti Basili et Gregori Naziancene, ora pro eum. Sancte Ioannes Chrysostome, ora pro eum. Sancte Martine Turonensis, ora pro eum. Sancte Patrici, ora pro eum. Sancti Cyrille et Metodi, ora pro eum. Sancte Bernarde, ora pro eum. Sancte Antoni de Padova, ora pro eum. Sancte Bonaventura, ora pro eum. Sancte Toma de Aquino, ora pro eum. Sancte Carole, ora pro eum. Sancte Ioannes a Cruce, ora pro eum. Sancte Francisce de Sales, ora pro eum. Sancte Alfonse Marie, ora pro eum. Santa Catarina Senensis, ora pro eum. Santa Teresia a Gesù, ora pro eum. Santa Teresia a Gesù Infante, ora pro eum. Sancte Antoni, ora pro eum. Sancte Benedicte, ora pro eum. Sancte Francisce, ora
Ignati de Loyola, ora pro eo, Sante Francisce, ora pro eo, Sante Aloisi, ora pro eo, Sante Filippe, ora pro eo, Sante Vincenti, ora pro eo, Sante Ioannes Battista, ora pro eo, Sante Gaspar, ora pro eo, Sante Vincenti, ora pro eo, Sante Ioannes Maria, ora pro eo, Sante Ioannes, ora pro eo, Sante Pie de Pietrelcina, ora pro eo, Santa Scolastica, ora pro eo, Santa Clara, ora pro eo, Santa Birgitta, ora pro eo, Santa Francisca Romana, ora pro eo, Santa Rosa de Lima, ora pro eo, Sante Ludovice, ora pro eo, Santa Monica, ora pro eo, Santa Paula, ora pro eo, Santa Marcella, ora pro eo, Santa Elisabeth Ungarie, ora pro eo, omnes sancti e sancte Dei, orate pro eo. Christe Fili Dei vivi, miserere mei, in un mundum venisti, miserere mei, qui in cruce me bendisti, miserere mei, qui mortem propter nos accepisti, miserere mei, qui in sepulcro iacuisti, miserere mei, qui a mortuis resurrexisti, miserere mei, qui in celos ascendisti, miserere mei, qui Spiritum Sanctum in Apostolos misisti, miserere mei, qui sedes ad exteram Patris, miserere mei, qui venturus es judicare vivos et mortuos, miserere mei. Quod nobis indulgeas, te rogamus audibus, quod lentes nostras ad celestia desideria erigas, te rogamus audibus, quod animas nostras fratrum promicuorum et benefactorum nostrorum, ab eterna damnatione eripias, te rogamus audibus, quod omnibus fidelibus defunctis, requiem aeternam donare digneris, te rogamus audibus, ut mundum a peste fame et bello servare digneris,
exordiam donare digneris, erogamus audinos, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare digneris, erogamus audinos, ut omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare digneris, erogamus audinos, ut operarios in messem tuam mittere digneris, erogamus audinos, ut omnibus in Christum credentibus unitatem largiri digneris, erogamus audinos, ut omnes homines ad evangelii lumen perducere digneris, erogamus audinos, Christe audinos, Christe audinos, Christe audinos, Christe audinos. Após a ladainha de Todos os Santos, agora momento em que o cardeal camerlengo, Kevin Farrell, depõe o incenso no turíbulo, então para a incensação do corpo do Romano Pontífice, também a aspersão com água benta. Inicialmente, a aspersão, como ocorreu na Capela Santa Marta antes da saída da procissão, a aspersão, recordamos, a lembrança do batismo que inscreveu o cristão no livro da vida. E agora, a incensação, que é a honra dada ao corpo do falecido como templo do Espírito Santo. Dispersão, a incensação, que fazem parte então dos gestos rituais de despedida. Depois do responsorium, teremos agora a proclamação
do Evangelho segundo João, recordando que em toda a celebração pelos defuntos sempre se dá grande importância na execução do rito, a proclamação da palavra de Deus. De fato, é a palavra de Deus que proclama o mistério pascal, dá a esperança de um reencontro no reino de Deus, reaviva a piedade para com os defuntos e exorta a dar testemunho de uma vida verdadeiramente cristã. Cardeal Camerlengo, que abençoa. Então o diácono que agora toma o evangeliário em suas mãos, que segue então em procissão até o ambão, onde será proclamada então a palavra de Deus. Também os fiéis que estão reunidos na Praça São Pedro, são cerca de 20.000, acompanharão então este momento pelos telões instalados na praça. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioanne. Leitura do Evangelho segundo João. In illo tempore sublevatis oculis in cielo orabit Iesus. Pai, quero que onde eu estou estejam comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me concedeste, porque me amaste antes da criação do mundo. Ante constitutionem mundi.